Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің сабақ әл-әф'ал. Әл-әф'ал деген бұл емне десе етіштер. Араб тілінде етіштер емне үшке бөлінеді екен. Мади, мудари, анан кейін амр. Мади деген өткен чакка байланышкан етіш, мудари деген өткен учурчак же болбосо келечакка байланышкан етіш, кыймыл аракет. Амр деген эмне десе бұл буйрук. Бирөөгө мисалы буйрук бересиздер, ур, кыл депчи. Ошол амр болот. Эми буларга тиешелүү эрежелери бар экен. Мабни деген бул эмне мабниюн даиман, ар дайым өзгөрбөйт. Алал фатха, алал домма, же болсо алал сукун болот экен. Эмне мабниюн даиман алал фатха, алал домма, алал сукун. Өзгөрбөйт. Фатхага өзгөрбөйт экен, доммага өзгөрбөйт экен, же болсо сукунга өзгөрбөйт экен. Эми ошолорун алайлы. Биринчи мабниюн даиман эмне алал фатхага. Бұл білестер фейл мады маалум бар бізде. Фаала вазнында. Фахима, фахимат, анан саа, дораба, фатаха, самиа деген сөздердің бардығы эмнеке мабни алал фатха, ардайым эмне фатха болуп окулат экен. Ошонтип жатты алсаңыздар болот. Кийинкиси алал домма. Домма деген эмне доммага мабни. Булар эмне жамдар, мисалы. Захаба, захабу, фаала, фаалу дегенде эмне бизде жам бар, билесиздер, араб тилинде көптүк түрдөгү жам бар. Ошолор жамдарды кантип айтасыздар десе, захабу деген мабниюн аля домма деп айтасыздар. Андан кийинкиси мабниюн аля сукун. Дайыман мабниюн аля сукун, буларды билесиздер, баягы мутакаллим бар го, мисалы. Фаала, фаалу, фаалат, фаалата, фаална, фаалта, фаалтума, фаалтум, фаалти, фаалтума, фаалтунна, фаалту деген бар го. Ошол жаласту мутакаллим вахид. Вазна жаласту мабниюн аля сукун болот. Анан билесиздер, бизде жаласна деген бар. Фаала, фаалу, фаалат, фаалата, фаална. Жам муаннас бар. Жам муаннас гайб. Алар олтурушту деген. Алар аялдар жаласна деген биз олтурдук деген. Бу эмне мутакаллим жам болуп келет. Жаласна деген бул жам муаннас гайб. Эми ушулар эмнекен? Булар ар дайым мабниюн аля сукун деп эмне айтылат экен. Ар дайым эмне сукунга мабни, өзгөрбөйт, сукунду болот деп жаттап алсаңыздар болот. Кийинкиси бул эмне десе мудари. Мудари деген айттык учурчак же болбосо келечакка байланышкан этиш. Эми эмне деп айтат? Мабниюн дейт. Мабни деген өзгөрбөйт дейт. Фи халатейни дейт. Эки абалында өзгөрбөйт экен. Ва му'рабун жана өзгөрөт. Фи гайрихима дейт. Ошол эки абалдан сырткары эмне өзгөрүп кетет экен. Ошол эки абал кайсыл десе мабниюн аля сукун. Сукунго мабни экен. Бирок качан десе шарты бар экен. Иза иттасала бихи, эгер аны менен жабышып келсе, нунун нисва. Эмне бизде нунун нисва деген бар. Эмне баягы жам муаннастын нуну деген. Мисалы, ядрусна десеңиз, эмне ал аялдар неме деп баягы окушуп атат же болсо окушат деп. Яфам деген ал аялдар түшүнүштү деп эмне которулат. Ошол нунун нисва келе турган болсо, эмне экен? Нунун нисва келе турган болсо, ал мабниюн аля сукун деп айтылат экен. Мабниюн аля сукун деп айтылат экен. Эми кийинкиси алал фатх. Фатханы айтып атат. Бул эмне десе, иза иттасала бихи дейт, эгер аны менен жабышып келсе дейт, нуну таукид. Араб тилинде билесиздер, нуну таукид бар. Маанини күчөйтүүчү нун бар. Мубаширатан дейт. Эмне мубаширатан деген ачык эмне кошулуп келе турган болсо. Мисалы айтып атат, валлахи дейт. Мен касам ичем Аллахтын аты менен дейт. Ла ажтахидан десе мен сөзсүз аракет кылам деген. Эми бул жерде нуну таукид кайсыл десе, мына аягында нун келди, таштирген нун келди. Ошол эмне нуну таукид деп коет. Эми ошол нуну таукид мабниюн алал фатх деп айтылат экен. Мисалы, ла юсафиронна деген эмне алар сөзсүз сафар кылсын деп эмне мааниси ошол. Алар сапар кылсын деген. Эми ошол ла юсафиронна бул жерде нуну таукид келип атат, таштит менен. Ошону биз эмне дейт экенбиз? Мабниюн алал фатх деп айтат экенбиз. Эмне дейбиз десе, мабниюн алал фатх деп айтат экенбиз. Эми айтып атат,
Ve yu'rafu fi gayri zalika deydi. Hem al yu'raf degen bilesizler. Yu'raf de o kalıpın. Yu'raf degen bilesizler. Ve yu'rabu fi gayri zalika degen oşol ökönün başkasının bары da neken Европта olunat ken. Значит özgörülöt ken deydi. Özgöröt desem ne? Bilesizler feil mudari oşol i'rabtın üçösünü alat. Birincisi rof bolat, ikincisi nasb bolat, üçüncüsü jazm bolat bilesizler. Yurfa'u deyt, rof kılınat deyt. Rof kılınat deyt. İza lem yesbiqhu, eğer andan ötüp kelbese nasip amil deyt. Bizde ne sözden burada nasip kılıcı sözler var. Misalı lan degen söz var. Vala jazim deyt. Eğer oşol jazimdagi ötüp kelbey turgan bolsa, anda al emne domma kılıp okulunat eken, rof kılınat eken deyt. Körnodasları. Yesma'u dese emne dommalıdat yakuluna degen emne merfu'un deyt bi thubutin nun deyt. Roftun turusu menen emne gelese sebebul af'alu al khamsa, amsilatul khamsa dep alganбыз. İkincisi nasip kılınat eken. İza sabaqahu nasibun deyt. Eğer andan emne nasip kılıuçu degen bul jerde lan kelodat. Lan kele turgan bolsa emne feil mudorni nasip kılıp salat eken. Lan yesma'a dep emne fatha kılıp okuyt ekensizler. Üçüncüsü yucizam, jazm kılınat, sükun kılınat. İza sabaqahu jazimun deyt. Eğer andan jazm kılıuçu ötüp kele turgan bolsa deyt. Misalı lam yesma' deyt. Al uqqan jok. Emne al uqqan jok. Hem yesma' degen emne sükun bolup atat. Emne gelese lam kele atat. Hem bunun paydası ne özgörboyt dese Arap tilinde tamgalar var, harflar var. Muna langa okşoş, lamga okşoş. Her biri öz-özünün amalını kılat. Anan emi kede bir harf iki amaldı kılıp kalışı mümkün. Bir harf iki manın verip kalışı mümkün. Kede bir ile harf bir de önü sükun kılat, ya olsa nasip kılıp, ya başka kılıp salaydı. Hem oşonda sen sükun kılsa başka mani beresin, fatha kılsa başka mani beresin. Paydası oşol. Özünün kiyinki tamgaga karap emne kiyinki tamgаны okuysun da. Oşon üçün mu'rab dep koyat. Anan mabnilerdi jatta alsanızlar ma oşular. Mabnin ala sukun ida tasala bihi nunun iswa. Anan fath mabnin ala al-fath ida tasala bihi nunun tevkid mubashiratan Allah la ajtahidan la yusafiran dep jatta alsanız bolat. Demi bizde üçüncüsü ne dese? Üçüncüsü bizde amr deyt. Amr degen ne dese biz aldık bol buyruk etiş. Buyruk etiş ne olat dese mabniyun daiman daim mabni bolat özgörboyt dese. Birincisi ala sukun. Misalı uktub deseniz emne jaz degen. Uktubna deseniz bul emne bul jambin misal uktub, uktuba, uktubu, uktibi, uktuba, uktubna. Bul emne jam muannaska buyruk berotas. Seler jazgıla ayaldar dep emne buyruk berotas. Bular mabdiyun ala sukun bol beseptelin etken. Anan mabdiyun ala hazfu harfi illa deyt. Emne oşol ildettu tamgalardı düşürүүгө emne mabni bolat dep aytılат. Misalı is'a, ud'u, imşi degen sözler var Arap tilinde. Ayağı harfi illa menen bütöt. Birok anın ayağı ne dese emne sukun alalbayt eken da. Sebebi bizde harf illetler var eken. Nao ya var eken, vav var eken, anan kayra ya var eken. Birok uşul üçöö kelgendikten uşunu üçöөнү düşürüp salgan bolsok oşol emne sukun göm dallat kılat eken. Oşonda biz medeyiz mabdiyun ala hasfu harfu illa dep aytıpta. Uşul üçöö düşkönü bul tegi meczum eken dep düşünöresizler. Anan ala hasfun nun degen nundu düşürüp saloo. Bizde af'alul khamsa var bilesizler. Yef'alani, tef'alani, yef'aluna, tef'aluna, tef'aline degen. Alardın emne neme buyruk etişleri bular nemeler düşürüp saloo menen, nundu düşürüp saloo menen. İsma'a sen ökön uq, isma'u seler uqqula, isma'i emne sen uq dep bir ayalga aytasızlar. Emne bir ayalga aytasızlar. Hem aytotat en akırgısı mabniyun alel fathi uktubanna. Uktuban deyt. Hem bizde uktubanna degen nunu tevkid menen kelgen neme var? Feil mudari var. Oşun biz emne mabni alel fath deybiz. Uktuban dese, misal uktuban degen mağan aytotat. Oşul mabniyun alel fath dep aytılat. Oşu men savak büttü. Allahu a'lemu bis savab.